ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni tondu urio utwaranite na ithiru cia handa thaa 10 ndacoka niguo ngoro ngikumenyithia maria tukuhaririirie thiini wa matemo ritwa riakwa ni wa Boi wa Macharia na tukiambiriria thirikari kuhitukira ruhonge rwa kurugamirira uruti wira wa meri guku bururi-ini ni ruo KMA mwena wa Mombasa nirikitie gwikiranira ngirimiti uruti wira wa meri na mabururi mugwanja itanjira imwe ya kwandandura mieke ya mawira ma meri guku bururi-ini. Murugamiriri munene wa ruhonge ruru niwe Justus Omainya Randi niwe uheanite uhoro uyu hindi ya giikaro gia kuoya makurutu ma aruti wira wa meri mwena wa Mombasa. Athiete na mbere na kuga KMA iri mihango-ini ya guthondeka ibandi cia aruti wira meri ibandi iria guteithiriria aruti wira aya kwigwatira mieke makiria ma 16,000 ya mawira mabururi-ini maya. Kenya Maritime Authority, or Kenya, has signed several recognition agreements. In the last few months, we have signed a recognition agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. We have also signed in the last 2 weeks recognition agreement with Singapore. This is a major milestone. Currently, we have around 5,000 seafarers employed. We have potential in our register 16,000, but we have potential to increase this number to 20,000, to 40,000, even to compete with some of the world leading like Philippines, who offer these services to several vessels. There's also been the issue of the SIDs, seafarer identification documents, which most seafarers have been asking, at what stage are we as Kenya Maritime Authority in terms of procurement. We have gone to tender on the same. The bid closed last week, 10th. We are hoping to finish the evaluation process and have them being issued from the start of April. Kiama kia DCP kaunti-ini ya Kirinyaga ni gicakaite ciiko iria iratungio a Kenya ni thirikari ya Kenya Kwanza hamwe nacio aritharikira kanitha-ini na micemanio ya mung'ethaniro. Akiaria mwena wa gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya micemanio na amemba kiama kia DCP, murugamiriri munene wa kiama giki kaunti-ini ya Kirinyaga wa Kahiga Kiguru augite ni mugaru wa watho tharikira taici, akiuga ati me mubango-ini wa gutigirira thirikari no ya tungata itina rimwe tu. Otora moe mundu witu gwitwo Ruto akioya ucukani wa bururi uyu enyitanithirie na kanitha, enyitanithirie na Bible, atuhunjagiria ona gukira mundu wakoragwo muthenya ucio no arahunjia. Maundu maria areka ni maria augaga matikoneka ringi nimo acokete gwikaga, kuhura ciana ciene, kuraga, woria kiuria na wena rutha rwa kuria bururi urathii uniki ukoragwo no ka disappear. No tugakiuga atiriri undu ucio no tutiratumakia muno tondu tiganithio twarigirwo mundu uyu ena history yari hau kabere ya gukorwo ati ni mundu wa bara. President William Ruto augite thirikari ni kuruta shiringi bilioni 2 bajeti-ini ukite niguo kuriha mamwe ma mathiri maria iri namo ma University ya Methodist maria iri namo. Akiaria thutha wa gucemania na atongoria a kanitha uyu wa Methodist thingira-ini wa Iregi, President augite thirikari iri na mathiri ma university cia muingi ma shiringi bilioni 20 no ni cikurihwo o kahora, akiuga mutaratara mweru wa marihi ma university ni uteithite university 21 itikahare. Agithaitha kanitha enyite baru kwanjiriria kwa kigena kia waki bururi-ini. President augite mucoro wa darasha ya nithi ni muriku na igwakwo na shiringi bilioni 7 na barabara ya makutano Embu guthii nginyagia Meru Maua ni kwaramio. We had a very serious education problem. When I came here, I did the first thing to appoint a presidential working party because CBC had problems. We had shortage of teachers. We had shortage of classrooms. Our funding for universities was inadequate. In fact, some universities could not pay salaries
public universities, 21 public universities were technically insolvent. Tuko na madeni ya universities almost 120 billion. So wakati nimekuja nikasema kwanza, inasemekana ukikutikana umeingia kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya, you stop digging kwanza. Unawacha kwanza kuliko, because the more you dig the more unazama. So nikamwambia watu, please wacheni kutuma wanafunzi kwa ma university so that we stop digging, ndio tujue hii shimo tuko naye tutatoka namna gani. Kuna bridge hapo imesumbua sisi na nakumbushwa kila siku, inaitwa Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo, na tumemwambia hiyo Nithi Bridge we will build a modern bridge there. Tugithie na mbere, Aida Odinga ni arikitie guthurimwo ni kamiti ya bunge ya maundu manja wa bururi thutha wake kwamurwo ni President William Ruto gutuika barothi wa Kenya ruhonge-ini rwa maria maturigicirie rwa UN ni ruo UNEP. Aida uria ugite utonga wake ni ciringi milioni 500 augite ni ehariirie gwethera mibango ya Kenya ya umenyereri wa maria maturigicirie uteithio kuma nja na niguo kurana no cenjia wa riera, akiuga umenyo wigi ugwati wo cenjia wa riera ufati gutwarwo oginyagia maturaini. And a number of public commentaries have questioned your readiness for the physical and technical demands for this role. What motivates you to take up this appointment at this stage? And how do you intend to demonstrate your professional, intellectual, personal capacity required to discharge the demanding responsibilities of Kenya's permanent representative to UNEP? I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. First, during the United Nations Environmental Assembly held last year, Kenya demonstrated leadership by sponsoring and guiding the passage of 3 significant solutions. These are: 1, promoting sustainability solutions through sports and resilient planet. Secondly, environmental sustainability of artificial intelligence system. And third, environmental dimension of antimicrobial resistance. Thirikari ni thiete na mbere na gukinyiriria ati mubango wa SHA ni uraruta wira ndengia mateta ma muingi megi mathina kihiri ma mutaratara uyu. Munene wa utungata wa muingi Felix Koskei augete thirikari ni igaire mubango uyu kigina gia kuwagirithia guku akirira a Kenya othe aria mareyandikithia na mutaratara uyu ni mekugunika. Koskei uria warite ari county-ini ya Laikipia ni agathiririe thirikari ya Kenya Kwanza iria ugite ihotorete gutungatira muingi undu uria wonekete kuhitukira tafarira citiganite iria ciratwarithio na mbere guothe bururi-ini. Serikali imeweka pesa kwa hii program inaitwa SHA, na kazi yako tu ni kusajili, you register. Uko na kitu ile unakuwa assessment, unaambiwa wewe uko namna gani, uko na uwezo kiasi gani, unasema uko na uwezo kiasi hii. Na kama ni Mungu una chochote kabisa na udanganyi Mungu ya kwamba huna, serikali italipa. Kama uko na kidogo unalipa kulingana na uwezo wako, ile contribution. Lakini kwenda level 1, level 2, level 3 ni free. Hakuna uulizwi, unaenda tu hapo unatibiwa unaenda. Lakini ni vizuri sana usajiliwe, register as a member of SHA, because watu wengi sana hapa waliweka hata mikono yao juu wakisema kwasi ya kwamba SHA imesaidia.
SHA inalipa hata milioni 1, hata 1,500. So rais amesema atake kusikia mtu akiuza shamba au auze ng'ombe au itarambe kwa sababu ya matibabu. Leo tuko na SHA. Najua wengine wakakenjeli, wakasema SHA haifanyi. Wangapi wenu mnajua SHA inafanya? Mnajua? Naomba kwa heshima tujisajili, kwa sababu wale naysayers ni wale ambayo wamefaidika na corruption ya NHIF. Hawataki hiyo corruption iondoke, wananchi wa kawaida faidike. Tugithii na mbere, aikari itura ria Murindi gicigo-ini kia ubunge kia mbere ya muhuro maratigirwo matari na wiki tiga gukua mwiri wa mundu urakuite itura-ini riu na mugongo kumana na guthukanga wa barabara. Uthukangu ucio wa barabara uracungiriirie ari othe marekinyitie mathiko maya mateithanie gukua mwiri wa mutigaire o nginyagia mucii riu magitetia atongoria ao. Jenga wa Wambui niwe wina riboti ino ya kieha. Haha niho ngari iria irakuite mwiri wa mutigaire irakinyire na kuremererwo ni guthie thabari ya kuria mathiko ma muikari wa itura riri marari. Makiaga wiki o tiga gutua itua ria kukua na mugongo, magicenjanagia makiuga maya nimo maumirira ma ciiraniro itakinyagira kuma kuri atongoria. Twamaka muno tuonete ati ibinda riria mathiko ma mundu toyu wetura riri rietu agite ni akua ni anake metu na thuri metu na ciande ucio tundu twanona kana murauga ati ani mwana onogwo tugendaga gutukuite miri na matarati na ni aivu nene muno tondu wanare marakua ni mathio makigwicaga nthi guku tutiana no theri gukorwo ati no atuvote gukua mwiri wa mundu ndu twatigire miaka 20 mingi muno vuva ati no atuvote gukua kilomita 1.5 na ciande cietu kwa njira nguvi ni kwangwenda kuga undu ucio no wagiconoko kingi muno. Marauga ona ni kwega amuriria kwaura ona gutigerekaga na maguru, undu uria marauga ni umanogetie amuti kuga gutire na atongoria. Rira gukuite mundu ri tugatetheka atia ciana onje ma ciana cietu makigia ciana mathiecaga distance ndacataki no kwa tuigucaga ngari mpaka na kuria kwoyo athondekete barabara ikiaru baigenda kwa nyenywe nginya misikiri guti bandu makoragwa mena kathina. Mongereire ati ukoretwo wi murigo makiria riria maraguthukia murwaru thibitari kana atumia makiguthukio gutanahirwo na twana ona kana kuru. Ongia mara tura riri matumagirwa itarate cia kumakua makinyera mire mathiete kugia ciana ne tuturira thina ucio nginyari injinia Muriuki ngarwa mpaka amundigi twamuthurire na ngoro emwe muthi mugaturutire wira kathie turi mavuria mbarire kutukwaga tutingiona njira cia kuvira atumia mavece metu civitari. Aikari aya riu marorota MCA wa itura riri mubunge hamwe na gavana wa Embu ni kumatiganiria. Turi ne tuthuranaga gitiri kia MCA kiria kirugamiritwe ni ngari mpaka MP kiria kirugamiritwe ni injinia Muriuki, Governor Sisiri Bwambarire uria urugamirite governor thiini wa Embu County na mbandu turwana senator akina Mundigi tuonaga nikwa tungikorwa kwa tukuria atiriri ni twiguca andu mengi ni monekaga turona wa ruvio MCA kuo uria tuthurite wega muno etagwa John ngari mpaka umata mbeca cia county iria nengagirwa milioni 20 wa mwaka icio ciothe gutiuru ciikaga ndaririkana guku na niwe kana gitire miaka 8 waking'ang'anaga na gutethia andu na ndatethagia andu a guku. Gerifotera Inoro TV jitagwo Jenga wa Wambui. Riboti ya giconoka hau na yake tugikihoka ati aikari mwena ucio ni megugikorwo makirumbuyo na njira iria yagirire. Tugithii na mbere, onjoria thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado ni matugiritie kurikirira kwa waki wa barabara ya kuma Kanyumba House guthii nginyagia Migoni iria mahuthagira kuingiria indo ciao thoko-ini, makiuga kwa ihinda iraya maturite na mitangiko ya barabara ino. Waki wa barabara ino ukinyaniirio ni mubunge wa Kajiado ya ithwiro John Sankuya kugerera kuri ruhonge rwa waki wa barabara rwa kura. Washuka wake aria niwe wina riboti makiria. Barabara ino ya kuma Kanyumba House kuthie Migoni Kiserian nio onjoria a Kiserian mahuthagira kuingiria na kuruta mirigo yao thoko-ini, na kwa ihinda iraya maturite na mitangiko kuonera ari nyenjeku makiria. Barabara ni yari na rami miaka ya tene muno
no ru ni agithire githira hinde ya mubunge wetagwo Ndupoi no ru tha ici ni athirire igichipuka na thina wa rukungu tutirahonaga homa na mawira ko ni mahinguka riu na homa ni yathira na ndoro ni yatweherera riu turi andu akenu. Ile fumbi ambayo inakuwa inasumbua watu hapa Kiserian leo tunaona tunakanyanga lami. Kwa hivyo tunasema asante sana mbunge wetu. Kombereni hapa kulikuwa kuna tereza sana, kulikuwa na matope, so ilikuwa ngumu sana sisi kupeleka customer huko kwa soko. No riu ni makenereire kurikirira kwa barabara ino iria ikinyanirio ni mubunge wa Kajiado ya Ithũĩro George Sonkuya kugerera kuri ruhonge rwa waki wa barabara rwa Kura makiuga riu wonjoria guku ni ukwarahuka. Tuge matanya maito ne tokorwo twina uguniki munene muno tondu ni ukoraga ginya kuna andu mararemwo ni kuingiria mirigo yao ginya uko thiini riria kurite na korwo ni barabara ino ni iraramirio ni kwa ina muhatikano muno wa ngari wakora ngari tingihota kuhatukana no rutha ici kionjori ni ukorwo barabara ni yaramite na ukorwo ngari cirahota kuhitukana na andu ni mekota kuingira tondu gutikire na ndoro andu mekota gutwara mboga ciao mekota gutwara indo ciao na njira ile ibatie. Biashara itakuwa sawa, watu wengi watakuja sokoni ili waweze kunufaika kununua, pia wafanye biashara, pia maroli zitaleta vitu sawa. Eno yo CBD ya Kiserian Town ni tuthinikite muno riria kurauraga mwena uyu wa Githĩnjĩro na mwena uyu ungi no muthe ni tukenete muno to ni atwikirira rami Ndau ithuĩ ona mbura ngiura andu a biashara mariendagiria guku miena bara kila kitu kirithia gikiega. Ona watwarithia a nduthi makiuga ni maurwo murigo wa gutura maturagirwo nduthi ciao indi makiuria kuria gutarikiriire kurikiririo niguo mahuthirwo ni murigo makiria. Penda tu kusema watu ongezee mahali ambaye imebaki kama pande ile ya juu ya soko na pia pande hii ya chini ya nini mahali ya matatu ya Nailabu Sako ili Kiserian yote iwe safi. Sasa hii barabara by the way itakuwa rahisi kwetu kupeleka wateja na hata magari itakuwa rahisi, hatutakuwa na shida ya bigibigi zetu kuharibika. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiserian kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka wa Kiarie. Na thutha wa riboti ĩyo kuma mwena wa Kajiado, hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra agaturuma mohoro maitũ ma matemo. No ririkana wona ciahanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na thaa 3 mũndũ ũgwĩtwo Gĩcimũ Joseph nĩ egũkorwo agĩũka haha na nĩguo akorwo agĩkũrehera mohoro mangĩ maingĩ marĩa tũrathiĩ na mbere na gũkũharĩrĩria gũkũ kwa Inooro TV. Niĩ tũgacemania mũthenya wa rũciũ mohoro-inĩ ma thaa 1 na thaa 3 cia ũtukũ oro ũndũ ũmwe na thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ngakwendithĩria wikendi njega. Njĩtagwo Wambui wa Macharia.